deň, drahí kazašskí priatelia. Som Olga Nachtmanová, som Slovenka. Narodila som sa v takom menšom mestečku v srdci Slovenska a celý svoj profesijný život pôsobím v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Bola som dlhé obdobie poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky a ako členka parlamentu od samého začiatku som bola v skupine priateľstva s Republikou Kazachstan. V posledných rokoch som bola štátna tajomníčka na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu a počas mojej funkcie som sa opätovne snažila rozvíjať čo najlepšie vzťahy s Kazachstanom, čo vyústilo už ku koncu môjho pôsobenia k návšteve v rámci našej vzájomnej pracovnej skupiny v Kazachstane. Mala som tu česť zúčastniť sa v Nursultáne konzultácií o našich spoločných aktivitách. A dovolte mi, aby som sa vyjadrila k veľkému výročiu, ktoré v tomto roku váš veľký básnik, váš veľký spisovateľ a v neposlednom rade filozof Abája oslavuje. Viem, že sa narodil 10. augusta, takže je to len niekoľko dní dozadu, čo sme si pripomenuli jeho 175. výročie narodenia. Tieto udalosti sa začali oslavovať už v podstate začiatkom tohto roka, hneď po príchode pána veľvyslanca na Slovensko. Aj na tomto úvodnom stretnutí som sa zúčastnila. Bolo to v Národnej knižnici v Bratislave a musím povedať, že vaši filozofi, poeti, spisovatelia, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, s veľkým elánom, s veľkým nasadením rozprávali o tomto vašom velikánovi. Dovoľte, aby som povedala pár slov z jednej jeho básne. Naša myseľ je studená ako ľad, no horúce srdce nás vždy zahreje. Rozum a takt, jasnozrivosť trpezlivosti, mocná uzda vôle v nás rozochveje. Ak si uchováte trojicu, myseľ, srdce a vôľu, poľahky dôjdete k vzácnej jednote, no rozdrobené budú zraniteľné. Nepremôžu javy pri veľkej nepohode. Žijem neschopný smiať sa či plakať, iba s nepokojným srdcom s ním sú problémy. Myseľ, srdce a vôľa, jeden bez druhého sú ako bez ruky, no poznanie si ich podstatu uchová na veky. V tejto jeho básni je cítiť obrovský filozofický náboj. A som veľmi rada, že som mala česť spoznať tohto vášho velikána, dielo ktorého mi svojho času daroval váš poet vo februári tohto roka. Ďakujem veľmi pekne za váš záujem, za váš rešpekt ku Abaju, ku Kazachstanu. A teraz som chcel prečísť tejto básňu veľkého Abaya на казахстане. Әуелде бір сұйық мұз ақыл зерек, жылытқан тола бойды істік жүрек, тоқтаулық қалыпты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады білсен керек. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласын елден бөлек. Жеке-жеке біреу жарытпайды, жолда жоқ, жүрместі жақсы демек. Ақылда ашу да жоқ, күлкі де жоқ, толап қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек. Рахмет. Excelencia, keby sa mne podarilo tak dobre hovoriť vašim jazykom, ako vy hovoríte slovensky, bola by som veľmi rád. Na budúci raz tento urobím. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Dovi. Je n'écris pas des vers pour me distraire. Je ne collecte pas des contes inventés. J'écris pour éduquer les jeunes et pour ceux dont le cœur est sensible et l'âme ouverte et pure. Pour ceux qui aiment la poésie et sont lettrés.
Marche sans dévier de ton chemin. Ne juge pas les gens d'après leur apparence. Essaie de voir ce qu'ils ont à l'intérieur. L'oreille tarde toujours à comprendre. Mais certains, étrangement, sans tenter d'assimiler les paroles des anciens, exigent déjà des discours nouveaux. Je n'écris pas sur Ali Hazreti et les dragons. Je ne chante pas les belles filles au menton d'or. Je ne maudis pas la vieillesse. Je ne disserte pas sur la mort. Je n'appelle pas les braves à mépriser la voix de la conscience. Je conseille d'aller au fond des mots et de leurs mystères. Pour la poésie, c'est là l'essentiel. Liebe Kasachstaner, es ist mir eine große Ehre und Freude, am Abai Word Challenge im Jubiläumsjahr Abais teilzunehmen. Ich lese Ihnen das 9. Gedicht aus dem Sammelband Abai 20 Gedichte in der Nachdichtung von Leonard Kossuth vor. Prahlerei macht dich nicht teurer, die Tat erst zeugt selbst von Genie. Baustein nur im Weltgebäude, füg dich in dessen Symphonie. Geist und Tatkraft, sie verbinden, Nacheiferer und Pionier. Umsicht sowie Rechtsempfinden sind jeden Erdenbürgers Zier. Doch wenn Geist sich ohne Rechtssinn von Umsicht bar die Tat erweist, wirkt das auf Kasachen schlechthin der Wahl gleich zwischen Glut und Eis. Tadle nicht entdeckte Habgier, berechnend, das gäb Lob für dich. Selber ein getarntes Raubtier, streb nach verborgenen Ehren nicht. Neid bei anderen zu erwecken, versuche nicht mit eigenem Prunk. Quäl dich nicht, wenn Reichtumshacker Besitz ausbauen mit größerem Schwung. Schreite festen Schritts bedächtig, Bestand hat, was du schaffst, allein. Wer der Vorbildgabe mächtig, wird jungen Volks Lehrmeister sein. Abay'ın 175. doğum yılına ithafen başlatılan Abay'ın şiirlerini okuma bayrak yarışını bölüm arkadaşım sevgili doçent doktor Gülcanat Kurmangaliyev Erciles'ten devraldım. Ben de Abay'ın Abay unvanını kullandığı, Abay adını ilk kullandığı ilk şiiri olan Caz şiirinden okumak istiyorum. Cazlı gün şilde bolganda, köküray şalgın bayşeşek, uzarıp ösüp tolganda, kürküröp catkan özönge, köşüp alıl konganda, şurkurap catkan yılkının, şalgınınan cunu kıltıldap, at aygırlar biyeler, büyürü şıgıp ınkıldap, suda turup şıbındap. Kuyruğu men çılpıldap, arasında kuluntay, ayrana şayıp bultuldap, yukarı tömen üyrek kaz, uşuk dursa sımpıldap. Ben de yarışı yine bölüm arkadaşımız sevgili Cemile Kınacı'ya devrediyorum. Gılım tappay maktamba, orun tappay baptamba, kumarlanıp şattamba, oynap boska külüge. Büyük Kazak şairi ve mütefekkiri olan Abay Kunanbayoğlu'nun 175. doğum yılına ithafen yapılan bu bayrak yarışına değerli hocam doçent doktor Gülcanat Kurmangaliyeva Ercilasun tarafından davet edildim ve hürmetlerimle bu bayrak yarışını devraldım. İşte
сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Қамыдағы жапырағай, сыдырласын өзі-өзін, көрінбей жердің топырағы, толпырған жасыл жер жүзі. Көрінбей жердің топырағы, толпырған жасыл жер жүзі. Тау жаңғырып ән қосып, іргелікпен айтаққа, келмеп пе едің жол тосып, жолығуға аунаққа. Келмеп пе едің жол тосып, жолығуға аунаққа. Келмеп пе едің жол тосып, жолығуға Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, солпылдап сағым қуған бойың еппе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызыққа оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Төлеген Жаңабайұлы, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Қызылқоға ауданының құрметті азаматы, үздік өлкетанушы. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайта келіп ойнап күлмес. Мені мен менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкөй білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас танидың мінін көрмей. Міні қайда екен біле алмассың, терең ойдың телміріп, соңын ерінбей. Дүниеге дос ақиретке бірдей болмас, екеу тап бірдей боп орны қалмас. Дүниеге ынтық, мақшарға амалсыздың иманын түгел деуге аузым бармас.